Kinong syong shnong ga kenshi pulun harkat ki shnong ba marjan haka laitre gurum phang aja pun rio kilemi paj ba aphlaw ga kenshi PHC ka ba ha ba po mauthar raishan CNRD block kumshi benta ban penpawe kecing persajur halo kecing pegeri akam no Dr. DR Khongwir ubade senior medical and health officer kani ke PHC kecing mi ban persya ya kecing pegeri akam golong namar bau Dr. DR Khongwir udai bula ai kecing syakri ke babatam ke bagi pajba na gani ke thanyang kendong kita sunghun shisha kila penpaw bo Dr. DR Khongwir lo trai shitam ru ban kentewi ke kenshi PHC kada du bakanda yo kecing itu nak sarkar India hakal yang kecing syakri ke pajba Hakan ikas ngilai dan lang ba Powell Soklan MDC ka mutar rasyan ki sardar ki skadrishnong lem ki rirong ba balong kimi ki bala dawalang badai bandang penne Dr. DR Khongwir hakan ika PHC badai bandang penne yo Dr. DR Khongwir ban penya ya kan ika PHC haka jingran ba Powell long ba ka jing pengre akam Dr. bula trai ba ka thany bat phai usiang ulat ga jelahi ka penmi jinggeli bahato ka long mo ban pendo ju sumari ki phawa jarngut tangna ka benta uwe ubrio Nasai kajing yawan kajing piang ni kelas sakhi hiru, ya ki ai ki kam ki bapa bai doktor ilale. Teni ngasio katu kan ki point nak ai ki baya tu I doktor. Baka takalong, baka ni kajing transferi kam dei pa pentiu kedan mo, kam dei ka promotion. Ada dei ka promotion ka bumot ngiru nginya, kemen lang bat I. Bat ngabang hasngau lungo ada kalong ba hakapor bai doktor. Idenya trailang bat ki officer nang tina pa uwas kasil district. Banyo sa uwe doktor. Nai la penkerja no yau doktor obra trebha hana pokan si PSC ke jongi hakini si beladap ngaya kendu doktor BB walang yong bai dei mai ban nongkong e ban tre ni yong ngongo kumno ka kensi hadu menta ka don tang away doktor ki bobon ki PSC ka don angot ki doktor nang tang ayu iru ba ka de ka punishment ya doktor Khongwir ban pha hayeng jong governor ban long doktor hing governor umyo syuti ha ban sumar tang ya way ubri Raupang umpang ru hap syong bai hintu. Long hi ban penduk ya kajing sumar ya ki phawajar ngot kinong kensi kinong motarashan beri sumar tangi wai ubriu. Ai daru na ob bisa mokhar te sumar shalong. Oh mar sumar tu bahasa mokhar ken mo. Doktor bakwa mas sumar sekendang ainat. Kam dei kamta. Dengan ngayu I bang ngam tiap kai ka ba la pelong ya ka health department ka bakan penkerja kensan-kensan kam da ai daw kam da ai lat I doktor ban pendap iki kam ki baisa ni dan hakan ni kasngi republik ngangala asngo khlo ya cendur barki staff nang ni bayo yok to ka NQuest award mo balayo nang sarkar India ida sukwen mangi bangada ai buram doktor bilala ban le kat ni rengkat bar ka jinya tristom lam bakinong treh ni ndeh ka bakum kata kapor laweng no pat yau to briu urara ya ke boram bat ndeh tang mura ya ke boram ulada tristom bat babun kinong pang ni te ngangal ngo nga May swear, bam jumi na yang menur-menur gak ada poin kong ni. Anak buat macam dawai tarai. MP doktor ulah penkot jangan kata kajing I kipat ba amo kiru temen ki riurang ba ki kelong ki kena. Tengah ngasngo ba ngin kerpat ke sarkar mo kat ni doktor ulah sumar kipat ba ulah yo ya kajing I kipat ba ulah tristom penek kan uang ni. Penek uang ni. Ngangayo jeng tiap lese la banding ni kadau. Mo kala ban lai kata ngayo jing tiap kita ki parok itu nga ki ba haman ki jing lang badon jaka health department la kalau nga district na ka state Dr. Khongwir ubayang ubakren baik ka jing sisa baru bakren ru na ka menta ka hok jogi pai ba le siga di kata sokar kam so tenat dia ubonon na kensi teri ngai ba kadi kadi jing le ben jaka sarkar ka kensi ubrio bakren jing sisa bakwa ban kenti we ni ka than ni la pun kendia ayu tenga nganya hap bar kai ka baong I ba aiban nginum siya phone dengan kwa ang nagapor ngin dia thok kata ngin yasan barok ki badan ni mo dia si kamlong kata kajing phone kajing ngin ai da kajing thok barok ngin yasan ki badan ni kena mengin penpau sarkar ba kathan ken si ba kathan morchani karan kwa bo Dr. Khongwir undon nang ni nalu kata rak untang bang yabat jubor te utrai urang kwa te mo kemlong I doktor mende nang kwa ban train ni bai ba la penpau ban kwa ban train ni balai kasokar kan weng no kam ya tau prio te hakajuk ka poru lengbar ta kajing tho ngin tho ru sarkar badan kam saiwe doktor mo to doktor I la menteri maru hinde dan kipor bahaban de yin mo dan kipor bi haban sumar ira de ngakan wak dan kipor bi doktor ila chitom apor bi tre seniru ni trei hi ka kam ka be de menteri kata gede ki arti ki pon wa ban perpahung ni ba hakajuk ka por hakajuk ka por namar mengia kendu ni yo ja ba kumdo
Ngemla ban bat i Dr. Khongwer mangi ka sarkar te kam num snap i pe ba kala ban thom da kabor kan long ru ka jo kapor ka warning ya kino ki doktor ki buan hakan si berada pi tre hok pin yo ya ka jing i ka bayo Dr. Khongwer berada pim tre hok ngi ji pai ba ngin mi ngin pa mi no i pin na kan si ka biang kata makino ki buan dai ban tre Dr. Khongwer ba kampana banyak iru Raja menginyim lah, rada kesokar kam snap dengan pendek Dr. Khongwer. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya